amasa in file manager kan lutanga file manager hian file manager hi phone then kata phone brand then kata chuanin file ti chau ten oma file my file ti ten oma hai readme a chuan file manager ti na oma file manager a hian kan lutang ti chuan khi lai achung folder icon a hian kan lutanga ti chuan hei folder hrang aron lang ta aron in tlar thata phone then kata chuan heng folder ho hi ti zong hian alanga ta hian boilo tur ania heti zonga lo amani chuan achuk zonga omtir vein du chuanin helai in rin phai pathuma hian kan metanga hian chuk zongin alo om ve mai don ani ang whatsapp folder kan zong don ani kan tuai chawanga he lai hi whatsapp folder alo om ta hian kan lu don ani whatsapp folder a hian achung ber share hi kan lu natur poimo de mai pakat ania he folder he share folder hi he share a hian he share folder a hian kan video le pictures te grupa kan post emo private a mi kan send ang chi kha he share a hian alut khom vekani entirnan grupa video kan lo posta kan video post kha copy nia ain siam tani grupa kan post khan whatsapp in alo copy ve zel ti na ni chu chung kan video send chua copy nia in siam kha share hian alut khom ta hei hian in kan storage ai hekta thin ani ti chuan share hian kan lut don ani hei keipon 9585 sang kwa zanga sumret pangaloi keipon ka share chu kani ti chuan kan lutang share hian ka share chu azong video le picture te ka share chu azong kha ta hian hei alo om ta thuk mai ni heng hian kan storage si ai hek a ati tot thin ani hemi kan gallery atanga whatsapp group imo private imo kan send chua ho hian chuan ai hi ka delete vek don ani he ta hian kan metanga ti hian ti chuan voi kata kan delete vek du chuanin helai achunga tang hianin in rin phai pathuma tang hianin kan all tikanga ti hian kan all delete don ani chuanin helai a hnuai delete a hian ka delete don ani kan delete ang
Ain delete meka ain delete zawa ti chuan back button atangin kan back le anga ti chuan helai anhuai media hian kan lut le don ani media hian hai achung ber hi link salawam ta achung ber hi hai heta hi di chuan link sa hian kan lut le anga kan delete le ang heta hian kan met le anga heta tang hian kan all tick mark le anga ti hian ti chuan heta delete kan lut le anga kan delete le don ani kan delete zo le ta ti chuanin back button kan back le anga file manager hian kan lut le ang engza chi in nge storage apai thol kan endon ani file manager kan lut le anga ti chuan helai chung folder icon hian kan lut le anga 76 alo ni tani share folder le links folder ka delete ma kan 82% ania ka storage ka tuna chuan hei 76% atlan yam thatani 6GB in storage kan pai thol ti na ni chu khati zongka nile me ro se in low drive venga in low pai thol ve thin donia share folder changle links folder chang hian